halor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kinong sosnong jong shnong musto klakindet bawaha dadar jong Shela Confederacy. Uba sotesh yuron lapin singe ek election jet nongket kam. Kumtaginoy lam shnong hapwa kajing lam jong secretary baminta uba David Rapmai kilale benyakendo chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council ban panjing shai halor kani. Habakaran chikilar thai kubor uba David Rapmai lihat ho baga samoy trekam jong executive committee kaminta kan kun hagakat pradrik unopra arajar pusan kumta hadin ble penbet hapo shnong le hunlang dakwe karawet pelong dak election. Kumta ke election committee klapen krecha shat ben pelong yak election baladap khot kerteng ru yak bakwa yakun bakin wan aye kerteng jongki. Henry hadin kiyo penban yak khubor blapin sange no. Uba David Letho bakadaw kadai namar kajing ujor acting rang bashnong Wilson syndrome shuwaha dadar dagbaong bagashnong kayat lat yau Henry loong bagashnong kahap yat lat namar ba hadim la sospon urang bashnong pura uba Gregory Khan waha dadar lothong acting rang bashnong uba Wilson hindi klamwan pinitho pat siginong soshnong kumadai karukom. Hading kajing kran baru CM uba David Letho bayaminta habban pinsange na oshua kanamon ommi kanugunu kajing mamis ngotanat hindi ula kular basua kakat pratrik on pelong yaki election jet nong kit kamshnong yakaba on penyahi daga district council. Nakaliang kajungi kum kinong yalam snong bat kipay ba nong song snong bangila de banyabu e kani nakabenta bangin jet ya kini member snong kadkum karay jong kador ba snong bat kum ki practice ki jongi hendrai ka ba ngi sapolong ngi bangin wan kat ni khambon hang ni mentakas ni namar ngi snow si ban nakaliang jong ka office nang ni bat wadada nang tina po sila Confederacy upen sange ya kata ke election ka ba ka dormos nong kala ada bandrai bat ka bangila de bo kasi bangin tabo la sai kasi nakata ka daw ka penlong yangi bangin wan hang ni lang kroy bangin pensngo pensngap akini ki bor ki bahalua bakin snow pensngap na ka benta baniada ya ka snong ka jongi ya ka riti ka dustur ka jongi namar kini ki ba ngi sai practice la kata posnam judan bawan musliha mano hendrai ngimtep na ki daw kaba penlong ya wahdadar jongi bo unwan bantuk lari kani kakam ka bahapo snong ka bangia pen bait tang si snong ngida pen pau ka jing snow si jor ya ka jingle ya ka jong wahdadar aka jing si jakum usiem ukumi ubadi ban pai dak benta ka bet ka biang ka baha ka miak jong upai ba babon malang urang li ujuki udok usok henrai ngimtep na ki daw ka jingle ka jongi ka pau ba ka ngap tang siliang ka sukor tang na yaki katu kenengot khamdas ngap lang ya kasuru babon balang dikata ka wehi tenre ngi sngo tenat pat kendian ba nakaliang jong usiam ngi khamna bani kendo ya uyam badon buram idan na ka jong program henre ngi sa ya kendo bat ina ka pora bani kren ya kakam tenre imdan tinggal ya kendo ya usiam badon buram jong ka council ni bat nakaliang ka jong ngin re hak jing sang ila dawa na usiam bangi de balong la sai kas ngi kades ngi tabur bade ban ailat ini hadian bakila penmi ko don man kan tari bansangnya ngiwan bandawa de ban ailat kat kum karai dorba kai hok ajung yu pai ba om bangiwan ban penkulumar yeno ndai da ka buburom na kaliang usiam bu la karpat ini ba ya kani ka bamenta ya ka balasai kas ngi wong na ka benta ka bet ka biang ka banom mi keno ka jing kuluma ilong sangnya ya ka balasai kas ngi but ila ada pula saya skam harangkat ki observe ki MJC ki bedon lang ban hakatayo ka banwan shua bangin kot ka khat pratrek maka tam jongi ngin kot khat pra ti shua ban kot ka khat pratrek nakaliang ko office ila ada pula saya bagin bu nakatarek ka ba pemain nang ni kin pay kin kimi hinang ni nak benta kata ka bet ka bet namar ngi kumba UJJM ni konstroi ula bu kenang ni ke district council bani ada yang ikirat pa bani ada yang ka kenau ka siap bat kari ke di dustur ngai skamru usi yang badon burom un pentri kam hok ya kata kumba ila kular bang next week in pelong ya election but insa ai ku borngi ngiru ngiyang tang hata tang itai kentien ngamdon ni banong kublai sibun tang ni ki paralong bat ya firu kamtam ki press ba pila ya dalang ni ban pen snow lang ya kani ka jing snow ka jongi halor ke
kaba uta usiem kumi ujongi ule kaba pensngo si ba kaba bapen ketang yang i ukun wahaja jong ke hima berkoi apa sngo lang yang kini ru ha ke hima jong ke konferensi sala ba ngini sngo ya sngap lang kini aibor ai mensiam lang ya ke jingca tuklar ya kini ka kam snong ke kam ta ba jong ya ba hadian ba longka ngan subatai kendial ban ya chai mo karukom jongi seti sa hapo snong jongi hapo musto jong ke sila konferensi ngisu ngijadon ban pelong ya banjit ya kini ki member snong karukom ke jia ka syong ka dorbar kan ra ka jit sup lan ya ngijia da election tika dorbar ka jong benai ba hinyo mentau sunam gila da benai ban ya da election ngila ya ka kam sakman tibat ya kani ka kam ngile ba tang da karai bat ka bor jong ka dorbar tinrai ngim tip na ka e ka daw ka e ka ba kunlong ba wahadaran hapor ba ka election committee ka pen patasno ka jari na ka bentaban hot kertang ki ban le ka members no upen sange da ka jing ujor lane ka jing complain jong u acting handman ngi kem persya banong yo tau acting handman ndai da ka boborong ngi keren sai ngi klem pat itu yo tau acting handman ngi te udu breu jong yu ngi mong bau deu benabar tang ba ka tum kiriti kidustor haba usyam ya ka kam acting handman udai bandawan hakmat jong ka dorbar snong ba udai ban pensno wan peni itu ya lede bo un pensno ya ka sanat bot un bam sema ya hakmat jong ka dorbar snong buntai nang benda ka snong hangta usala bantai kampura ndai mau kemle ya kata ndai ujor perman hawa dadar ba ka election committee ka ya la yo telada company itu officially kumnungin ya la ngin ya hawu kadi kata ko bo wadar pun sange ti hadian bangin ya ba sakman ngila wani kran uyam ba saya kini ngi ya sakman kan kum ki practice ki jonge tingila ya sakman nala ka election committee ka abu e ka diet ki sawan biang ban complain biang hang ne bandang ni ka sami kata ko da ban sange e kani kata ko pelong yang bangin sawan mi apa nadu Oktober arterek Oktober kamu kadon sa tip na kalian para basnong ya kamu kadon kanu ke tip nomor mendiat istri bangin ya siya mo hadian ba kikidon ki katto kaningon ki ba complain ya uta uharman jong yu bapura ha wahdada dia nakaliang ka jong wahdadar kamda sngap ya kita tang na ki katto kaningon kamda sim lang ya ka jing so jong ka dorbar kamda sim lang ya ka jing so jong pa ba kam tam lang le yang aus ka tribat ki members nong ki bang ya trelang badu kamda pan jing mot lang nangi kamda tuat kamda keli lang ini la shu so span yu da kata ka boong ban le kata ka detail inquiry kalong detail inquiry ki suspend halo jong kata ban ki sa chung pan ya uta acting handman ngi sosi bar banong bu tau acting handman hakapor bu wan man simti ka kam kamya kat kum kilinti ki kamang mangi persya ya kata hendai kamya ya ki riti ki dustor ku majule uyai lai bat wan man patasnong ban berkhot dorba tina kaliang ka jungi ngila awan ban ban namang ni balasa pensange kata ka dorba tenrai hado mentala 19 arnado uklemani banwani kendo ya ki mama snong ki badon manta usong we kuntu bat ya gini ki kaman pen complain ban pentot ya kata ka jingi be ya riti jong snong ni kemong bangi complain ngi persya ya tau acting lada ude banwan pada kalenti kai mangimla banong ba lada unu badon nakapor unsuan bansu kedi agi riti rusol ni ban su kencat ka dia badon nganganum la wat manu menurung inum la kata ban nginum pediang do balada kani ka jalong mut kan deiru pateng kanja batkan kod iru ata jadi tang ita higiba ngingis mo kani election man de Mr. Wilson syndrome simti ya katam karukom ka jungi yang ti kadai ka dorpas nong ka ban sim ya kara la kumbangla na batay men ya bangin jit sok nangin ya daga election ka dorpas nong jahau bna Julai ngila da biya sekamar bang yong ngin ya daga election committee ka ya la ka jong ka kam sekamar ban penbiang na dong sedong ila khot ya ka kerteng nak benda ki bakwa benile de tanah kata kapor kawan kami ke komplain untuk acting handman hawa dada pun sange kengi sutu bakal lenti kam dei ngi sawan hang ni apo jong ka council ban ni kendu ya uyam bangin pensgo kita ngila ada pensgo ki melabu kijing thok ki bobon halo jong kene ka kam tetan hado ba ka election committee kala abu ya ka tarik pan kaban pen ban tabor kami haka kena tarik kata ko da haji sang ini lesai mi ko dak na tarik bahaban sange kani kadai kata-kata ngi soong ba ni sa pulong bangin yawan lang kroy kumi kidon kita ki kapto kani ut ki ba complain ya uta orang ba sunong jongi ya kita ki boong ba uli don bo lo kita ki jing complain lo
kidon kita ginong komplain kato kadingon nang ta ngalaong mene ya kaniru ngi khamyo jingtep kum ginong yalam snong kum ginong kit kam snong ni kibabat ya ka office of snong war ka dorma snong ru ka kamtep sala de bin kalino ni bubun balang kini bubun balang kimtep ki komplain yu ke bale ndai nangi ki bubun balang ngila ada peni pan how to usiem bangi persajur ya kini ki bansuan komplain ya orang ba snong jongi ngila ada penpawe kata akmat jong wada daro ngila penpawe ka council ngila ada balai kopi nei ki khamsa be kata ki hade sakman kan suspend te wad hadian mala suspend ru ya uta ubri begitu makiru hukumnya ida kata kan nanti one baik bansu le don bor bat tombor bat kisami bat gini ki komplain ki huri yura hadu kan keba penbu jengi keba wad mangi menta pila pe hipi itu ngi gide ginong gondong ki bedok ki be jenjar ngiwan yang ni tang na bandu ila ki jong ki bala kadi sia stang sitio ngin priang ya ke Christmas ngihaban bala ban pendiang ya ke jingdon kami yang asam dan nakabenta ban ya dai la ke jong ke snow ya ke riti du stor ngihaban e lot itagi ki bro nginuan ban be ani lada kumu ke eng ning ngeng da ka basay ba da ka baskem ba usiyam unburom ya kata kumbang ilekren parang ba namar beli ngong tangkawai ngayo i kandi kadi ka parti ka batmai ka parti ru ka bajukuran na ka benda ban sngam ban pai ya ka bet ka biang jong ubobon balang bat ke yong hiru kadi ka parti ka ba persan musim doble ya ke ai ka bangila ya kren parang ba na ka benda ka bah kamiat om na ka benda ka jong asimen ngangai skam bakinle tinrai pa laba pibu ya ka jingkeli balada usi empat kumba ulak ban penbai ya kadi na ka benda ka bet ka biang hapo suaka kat patari un penlong ya ka election da ka jing ya sutu jung nang ni na council bat rengkat jong yang te lada mla belong ta ke ai kata ka bakut hi kadai pai ba un sesiem ya ke ai ka badai ban ya ngi mla belong ni tang ka wai pan ngayoi balada ka mla belong mut ka snong ka jongi da ka besai kala jot kala para kala akut sunan kita kiri ti dostor bat om don kam dorbar snong syo ngimla syo ba ngi upai ba ngin rai na ka banta ka jing ba ka mayak ka jongi ngi haban abai kita ki bor ba luar lada kam urlong kabumut kata ke rai dorbar ka ada kam tre kam kabumut ki dorbar nang ni sakmat kimnom don kimlong so ti kam don jumut ngin song dorbar pulus ngi ngin haban amno ya kata ka bor ki bana jurang ngi gi ba ngade ban le kelakut ki riti dusur ka bor ka jung upai ba kalakut tengam ngai ruba usi yang bedon borom kumbang ile akran akmal jong ki observe di MGC bedon ba ki orang ba nasional ki don lang gilong kini ba kumbai la kula nak benta ke biak bat ila dam ong hiru ba ya ka balasai sange ngiru nak benda kaya bet ya biang ngala ada kelan nak boborom sang ngiru ngin pendam nak benda ka bahar biang ngi keman bani pen kelumar bandu ya ngi wan tang nak benda bani sok ya san bat bani kat kum giri di gidusto